Bok svima i dobrodošli natrag na moj kanal. Za danas sam za vas pripremila potrošene proizvode, samo mala napomena, ima zaista dosta skincarea, zato što nisam dugo snimala ovaj tip videa, samo sam skupljala kozmetike, tako da probat ću brzinski i okvirno proći proizvode, da li su mi dobri, da li mi nisu i zašto. Tako da, ako vas zanima, obavezno nastavite gledati. Ovo je moja kutija puna potrošenih proizvoda, ima dosta toga, mislim da ima 20 proizvoda, tako da neću previše dužiti i krećemo. Krećemo s ovom maskom za lice, dakle radi se o Balea Fuss Hornaut, ja ne znam zašto uvijek počnem čitati na njemačkom. Balea maska čarape za stopala. Mislim da je ovo nekakvih 20 kuna u DM-u. Djeluje, ali trebate natapati noge u toploj vodi da se krenu stopala ljuštiti. Dakle, potrebno je, meni je trebalo nekih 2-3 tjedna da mi se to uopće, da zapravo završi cijeli taj proces. Krenulo mi se ljuštiti nakon nekih 1 do 10 dana i ono nikako da krene. Mislim da ovdje čak i piše da treba nekakvih 7 dana. Evo, kaže proces eksfolijacije može potrajati do 14 dana i u tom razdoblju možda neće biti moguće nošenje otvorenih cipela. Sva sreća, pa je vani hladno, još nije došlo u predivno proljetno vrijeme, tako da ako se želite pripremiti za tople dane za koje se nadam da će uskoro doći, eto, možete isprobati, djeluje. Potrošila sam Kalos Flat Iron Spray, odnosno sprej za zaštitu kose od topline. Iskreno, valjda djeluje, meni ti sprejevi su lila, dakle ja ne znam da li djeluje, pretpostavljam da djeluje. Ja zaista dosta koristim peglu, dakle za uvijanje kose, za ravnanje kose, što dobro sad moja kosa malo i možda kvalitetnije jer nisam trenutno plava, odnosno blajhana, iako imam ispod blajha, tako da moja kosa potencijalno bi mogla biti oštećenija, ali prilično sam zadovoljna svojom kvalitetom, tako da vjerujem da ipak nešto pomaže. Sad, mislim da ima puno većih stručnjaka po pitanju kose za takve proizvode, ali u meni je bio ok. Sad dolazimo do skincare proizvoda. Radi se dakle o ovom Elemis gelu za čišćenje lica. Ovo je Pro Collagen Energizing Marine Cleanser. Ovo je prilično skup proizvod, odnosno na skupljoj strani. Ja mislim da je ovo oko nekakvih 200 kuna. Nisam sigurna, probat ću za sve ove proizvode pronaći linkove, tako da možete direktno otići i čekirati. Ali ovo je jako dobar proizvod. Dakle, ovo je savršen proizvod i miris je sad se malo već usmrdio, miris nije takav kakav je bio. Uglavnom, jako sam zadovoljna, ne isušuje mi kožu, ne peku me oči kada, dakle, perem cijelo lice jer ja potušem uvijek, ribam doslovno facu. Tako da, jako sam bila zadovoljna, znam da je cjenovno malo na višoj ljestvici, ali zaista savršen proizvod, baš sam bila prezadovoljna s njim i jedan definitivno od boljih gelova za čišćenje lica koje sam imala prilike isprobati. Potrošila sam i Aphroditein Clean Face Exfoliating Solution, dakle ovo je peeling sa česticama marelice, odnosno čestice od koštica marelice. Apsolutno ok peeling, dosta su sitna zrnca, prilično je intenzivan peeling, dakle imajte na umu da budete blagi, nemojte prejako trljati lice da si ne izazovete neku štetu, ali ja sam zapravo bila zadovoljna, koristila sam ga povremeno, tipa jednom tjedno i bio je sasvim solidan, kaže nemojte baš prejako, preveliki pritisak vršiti zato što su čestice, odnosno zrnca su prilično sitna i nema potrebe prejako utrljavati u lice. I dolazimo do Nakomi Glow seruma, odvratan je by the way, promijenio je boje, ja sam zaboravila da ga imam uopće u ormariću, tako da istekao moj rok i zato ga se rješavam jer sam zaboravila na njegovo postojanje, ali sam ga od tud iskoristila. Ovo je serum koji sadrži AHA, vitamin C i crveni ginseng. Ovo je bio jako dobar serum, koliko se sjećam, pomogao mi je kod nekakvih mrljica od prištića i nekakvih čudnih oštećenja, odnosno prištići i ne znam, ožiljci ili tako nešto. Pomogao mi je kod posjetljivanja, dakle to sam koristila prije godinu i nešto dana i zaista sam bila jako zadovoljna. Obavezno koristite SPF kod ovog proizvoda zato što sadrži vitamin C. Svakako bi preporučila u večernjim satima. Prilično je intenzivan, potrebna je dobra hidratacija kod njega, ali stvarno solidan serum, ne mogu ništa loše reći, naprosto sam zaboravila njega jer mi više nije bio toliko potreban, došlo je proljeće, ljeto, onda sam ga stavila po strani i eto, zaboravila na njega, ali jako dobar proizvod. Potrošila sam i ovaj DAV Dezić, dakle ovo je Nourishing Secrets, 48 sati djeluje, nema alkohol, sadrži kokos i jasmin.
Ajme, savršen je. Jako dobar proizvod, djeluje, miris je fantastičan. Sad sam na nekakvom Rexoninom koji mi baš niti ne drži toliko, niti nisam zadovoljna i mislim da ću ovo opet kupiti jer mi je baš bio dobar. Sad dolazimo do jednog proizvoda koji je savršen. Ovo je proizvod koji sam doslovno polizala. Radi se o Afroditinom Sweet Honey and Butter, odnosno maslacu za tijelo. Ja vam ne mogu opisati koliko ovo dobro miriše. Dakle, ovo je nešto savršeno. Znam da je Luka isto ono kad bi se namazala, ajme što to miriši, dakle savršen miris. Ova je njihova profesionalna linija, tako da je malo skuplji proizvod. Čini mi se da su uglavnom ti proizvodi iz profesionalne linije dostupni samo u njihovim dućanima, ali nisam sigurna 100%, ali definitivno imate i na njihovoj online stranici. Predivno zagladi kožu, nahrani ju, fina je, mekana, podatna, miriše, dakle stvarno savršen maslac koji sam potrošila, štedila sam ga jer sam znala da ću ga polizat. Tako da, ne sadrži parafine, silikone i umjetna bojila, tako da je to ako nekog zanima, nema to u sebi i zaista za toplu preporuku. Sad potrošila sam neke njihove isto Afroditine gelove za tuširanje. Imamo Cherish Chic gel, odnosno shower gel i Essence of Beauty, ovo je zapravo parfumski gel za tuširanje. Iskreno nisam bila nešto pretjerano oduševljena, ne volim te slatkaste voćne mirise, tako da ok je, ali definitivno ne bi ponovila kupnju. Ja mislim da sad ovo većina je uglavnom nekakav skincare. Sad ćete uživati, svi skincare ljupci će sad uživati u ovome. Potrošila sam ova nova Age Supreme Cleansing Gel, ovo je dakle od Oriflame. Zapravo vrlo dobar cleansing gel, ne mogu reći ništa loše. Potrošila sam ga, dakle nedavno, trajao mi sigurno jedno par mjeseci, sad sam počela koristiti konačno onaj CeraVe, tako da bit će dojmovi iza njega. Uglavnom, zaista za svaku preporuku, nježan je prema licu, ne isušuje kožu, nije mi, ne mogu se sjetiti sad, malo mi je možda, neću reći da mi je jako iritirao oči, ali osjetila sam, nije mi dakle baš bilo super, ali bilo je ok. Bilo je recimo proizvoda kojih nisam uopće mogla staviti na lice, tako da sasvim solidan proizvod. Ako imate jako osjetljive oči, možda ne bi preporučila, ali za sve ostale osobe sa nekakvom mješovitom kožom mislim da bi bio ok. Dolazimo do jedne kremice za lice, zapravo koja spada u prirodnu kozmetiku. Radi se o Naturally Young Ultra Sensitive kremi za osjetljivu kožu, sklonu crvenilu i ljuštenju. Izvrstan proizvod, jedina zamjerka koju imam je pumpica koja je grozna. Dakle, grozna, evo sad više nema baš, evo ima još nešto malo proizvoda. Uglavnom, dakle, nešto se dogodi kao da se zaštopa pumpica iznutra i to doslovno ne ide. Vi kad stisnete izleti toliko proizvoda da ne znate šta ćete s tim i previše vam je za lice i ne možete kontrolirati, odnosno jako je teško klikati tu pumpicu i ako me neko gleda iz Partijoma, molim vas, poradite samo na pumpici, proizvod je jako dobar, izvrstan za onako, pa mješovitu kožu, ja bih rekla, može ići za suhu, dehidriranu, možda ne baš previše masnu, ali po zimi mi je bio odličan, odnosno odlična krema. Nemam, stvarno kažem, nikakve zamjerke osim pumpice i to je to. Potrošila sam i najfinija krema za ruke Slatka naranča i Young. Ovo je također Lira Farm, oni su inače prirodna kozmetika. Bila je dobra kremica, ne mogu ništa loše reći. Sad više, mirisi su grozni, sad nisu ono što su bili. Nije baš za najhladnije dane kada su vam ruke katastrofa, da dubinski hrani, ali ok kremica. Sad imam dva proizvoda s kojima sam bila zapravo iznimno zadovoljna i također su prirodna kozmetika, a radi se zapravo o proizvodima za njegu ruku. Prvi je Avalis krema za ruke, dakle u ovoj ambalaži. Ovo je bila dosta dobra krema, ali ono što moram napomenuti je miris. Miris je baš biljni, dakle biljka. Nije sad nekakav fini, puterasti miris, ne znam, kokosa, vanilije, na što se navikli, nego baš su biljke i baš vas zašaketa, doslovno. I ja se sjećam, to sam počela koristiti više manje tamo negdje kad sam imala koronu i kad sam kompletno izgubila miris i okus. I onda sam to koristila i kako mi se postepeno počelo vraćati, onda sam se nekako
postepeno ja previkavala na taj miris, tako da mi je bio ok, ali možda nekakvoj prosječnoj osobi koja će tek sad staviti ono prvi put, bit će ono šaka u nos vjerojatno, tako da moram to napomenuti, ali zaista jako dobar proizvod. I nešto jača krema je ova regenerativna krema za ruke koja dolazi zapravo u staklenci, također od Avalisa. Ovo mi zapravo 99,5% udjela biljaka, tako da vam to sve govori. Vrlo sličan miris, ali puno jači ili tu negdje kao recimo ovaj prethodni, ali stvarno hrani ruke, tako je fino mekana koža, izvrstan proizvod, stvarno jako, jako dobro. Dolazimo opet do prirodne kozmetike. Radi se o San prirodnoj kozmetici. Ovo je njihova vitaminska krema za lice s uljima avokada i sjemenki grožđa i ekstraktom crvenih algi, bogata E-vitaminom i B5 provitaminom. Ovo je krema više za normalnu i suhu te mladu kožu s prvim borama. Ja se sjećam, pumpica je savršena by the way. Proizvod je bio ok, evo ima ga još čak nešto malo, ali već je to, izgubilo je, nije to više to. Osjeti se dosta citrus, onako je prozračnija je tekstura u odnosu recimo ove kreme od Spartiuma. Više je možda za toplije dane bi ja rekla, ne bi baš stavljala za ono ekstra hladne dane ako imate dehidriranu i suhu kožu, ali apsolutno sam bila zadovoljna s ovim proizvodom, baš mi se svidio, miris mi se čak isto svidio, tako da dobar je proizvod, ne mogu ništa reći. Također s obzirom da je prirodna kozmetika nema vam ni parabene, ni alkohola, ni ništa od toga svega. Ali eto, ako ste u potražnji možda za nekakvim kremicama prirodne kozmetike, čekirajte si Spartium i San prirodne kozmetike. Potrošila sam Olivalov hialuron, odnosno kompleks 4 hialurona serum. Vrlo dobar, odnosno jako dobar proizvod, mislim da ga nema više. Možda nešto, izletilo je, dobro, bilo ga još malo. Nema apsolutno nikakav miris, to je čista voda, čista hidratacija, vrlo lagana tekstura, dakle to je ono, klasični hialuronski serum po meni. Ima ga prilično malo, odnosno možete dozirati s pumpicom, a u odnosu recimo na onaj Hada Labo, sada nekako kada si razmišljam, tu su negdje, s tim da Hada Labo je realno povoljniji, dobijete puno više za puno manju cijenu. Ali ovo recimo sadrži ektoin i provitamin B5 i poliglutaminsku kiselinu, što također, ako se ne varam, poliglutaminsku kiselinu sadrži i na komi serum. Ja sam bila zadovoljna. Da li bi ponovila kupnju? Možda, ali vjerojatno bi više posegnula za Hada Labom nego li za njim, čisto zbog neke količine, odnosno omjer količine i cijene je tu u pitanju, tako da bi vjerojatno posegnula više za Hada Labom. E sad, ovo se rješavam zato što to stoji godinama, ja to nikako da potrošim, jer to nema šanse potrošiti, koliko je to gusto i koliko ne treba toliko tog proizvoda, mogu slobodno raditi manje pakiranje. Radi se o The Ordinary Caffeine Solution od 5%. Ovo je izvrstan proizvod koji zaista djeluje ako želite nešto što će vam ublažiti tamne podočnjake. Ovo je za vas. Ovo je definitivno za vas. Iako čula sam od jedne djevojke, sad meni se to osobno nije dogodilo, da joj je izazvao borice oko očiju. E sad, tako da budite možda malo oprezniji, odnosno za neke možda osobe koje su sklone tome ili možda im ne odgovaraju ti sastojci. Meni osobno nije radio neke probleme, ja sam jako malo proizvoda stavljala samo na ovo tu područje, zato što imam zaista naglašene podočnjake, ali ovo stvarno djeluje. Na očigled doslovno podočnjake, kako da kažem, posvijetli i izvrstan proizvod. Rješavam se samo iz razloga što ga nisam uspjela potrošiti, imam ga već onako 2-3 godine i moram ga se riješiti. I imam još ovdje dva make-up proizvoda. Prvi je Max Factor 2000 calorie, to sam potrošila još pred 100 godina i nikako da to bacim, ali ovo je izvrsna maskara. Izvrsna maskara iz razloga što jako lijepo raščešlja četkicu, raščešlja trepavice, već mi je puno pričao, lagano mi je grlo pri kraju. Četkica je fenomenalna, s obzirom da je maskara vodootporna. Vi, doslovno uvijete trepavice, one će tako stajati cijeli dan. Ima još proizvoda koliko vidim, ali se rješavam zato što sam stvarno i dugo imala i nikako je potrošiti, tako da kad imam uvijek milijun maskara u pozadini, odnosno sa strane, jer testiram hrpu tih proizvoda, tako da leti van, ali sveti gral, naprosto sveti gral proizvod. I zadnje čega se rješavam je Duo ljepilo za trepavice.
Rješavam se isto iz razloga što nisam uspjela potrošiti, već ga dugo imam, kupila sam novi i rješavam se. Dobar je, ali iskreno ne vidim zašto bi kupovala Duo opet. Kupila sam od Aure. Aura je upola, čini mi se, jeftinija, jednako dobra, tako da definitivno neću ponoviti kupnju jer sam pronašla dobar dupe, ajmo reći. Ali dobar je jer zaista drži trepavice cijeli dan. Tako da dobar je, ali postoje neke povoljnije varijante, tako da neću ponoviti kupnju. I potrošila sam još zapravo jedan proizvod Aveo od Kamilice, odnosno kremica za ruke od Kamilice. Ovo sam kupila čisto da imam u torbici, apsolutno solidan proizvod, to već imam dugo i jako fino miriši. To mi je bilo onako čisto za prvu ruku, da nije sada ne znam šta napravi sa kožom, fino nahrani, hidratizira, onako više površinski kada operete ruke, to već ko da niste, ali dobar je proizvod i nije skup, imate ga u Milleru, Aveo je njihova marka, tako da eto možete si potražiti ako trebate možda neku malu kremicu sa dobrim mirisom od Kamilice. I eto, to je to. Dugo nisam snimala ovako dugi video sa toliko pričanja. Ja se nadam da vam se svidjelo. Ako ste možda isprobali nešto od ovoga, pišite mi svakako vaše dojmove, da li ste zadovoljni, da li niste zadovoljni. I to bi bilo to za današnji video. Nadam se da su vam se svidjele ove mini recenzije. Ako vam se sviđa, dajte jedan veliki like, pretplatite se na kanal i vidimo se uskoro u sljedećem videu. Ćao!